Svi Gokuovi bivši neprijatelji sada su na strani njegovih ideala u cilju da zaštite one najranjivije. Yamcha, Tenshinhan, Piccolo, Vegeta, pa čak i Beerus uvek će dati veliki respekt Gokuu za granice koje probija. Ali postoji jedan izuzetak koji će Gokua svakim svojim napretkom još više prezirati. Gospodar Frieza. Snimio sam dosta tema o mom omiljenom negativcu, ali se uvek nađe prazan prostor. Ne volim promaju, stoga moram što pre da popunim nedovršeno. U Z serijalu Frieza je predstavljen kao glavni baje u univerzumu. Dok još nismo znali za Beerusa, pitao sam se tada, čoveče, ako ginju snage i cela vojska ne sme da mu se suprotstavi, znači da sa njim nema šale. Opet, Frieza je toliko lenj da je prava sreća što ima dobar genetski kod, te snagu vadi iz dupeta bez jednog dana treninga, što me tada baš pogodilo da scenario nimalo nije fair, a sa druge strane sam se pretvorio u upitnik razmišljajući šta ako barem krene da radi sklekove i čučnjeve, da li bi imao pomak? Velika je sprdnja da je Frieza kao beba jači od Yamče u punoj snazi, a najjače od svega je što je to surova činjenica. Ono što hoću da kažem da i pored svoje snage on je lično nije toliko koristio, već dodao vojsku i dvojicu odanih gardista Zarbona i Dodoriju. Sećate se one scene kada je Krillin počeo da beži, Frieza je mogao da ga uhvati bez problema, ali je naredio Dodori da obavi posao. Njegova lenjost ga je kasnije dovela do gubitka svega, što sam više pojasnio u ovoj temi. Friezu ne možemo baš svrstati u klasičnog psihopatu, ipak je on pre svega biznismen koji je samo jebeno jak. Sećate se da je Vegeti ponudio ponovo mesto u njegovom timu, također je kasnije Gokua pozvao, što ga opet ne stavlja u poziciju klasičnog ubice, već ličnost koja voli da uteruje strah u kosti i da naređuje pod istim. Ako ste previše moćni, na dosta slabiji od sebe, gledate da nisu vredni života. Realna činjenica da smo svi ubice jer ubijamo. Smrdi bubu, muve, komarce jer nam ometaju mir i plan za opuštanje, te ih svrstavamo u štetočine. Iako su insekti i oni osjećaju glad, bol, žeđ, ali ih mi ipak lišavamo života jer smo daleko moćniji i prekidamo njihove planove tek tako. Nekad dok zevamo, progutamo nesvesnu mušicu kao Galactus planetu. Ok, da ne kenjam više. Dajem samo neki primer, jer je Frieza također i na Krillina, Dendea i Gohana gledao kao na insekte, a Gokua i Vegetu uporedio sa majmunima. Kada je bio ponižen od strane Gokua, nije prihvatio činjenicu da on može biti poražen. Čak i mrtav nije mogao da skine taj teret sa duše. Ovaj incident je jako bitan za dalji razvoj Friezine ličnosti. Prvu Friezinu promenu vidimo u njegovoj zlatnoj formi kada je na bojnom polju sreo Beerusa. Friezin strah je bio totalno drugačiji od onoga koji pokazuje kada ugleda Super Saiyanca. Ovaj strah je istinski i nema ni pomisli da može biti drugačije. What? Beerus? That's not polite, Frieza. You forgot to say Lord. Lord Beerus, that's what I meant. But what are you doing here? Frieza je malo ulaganio tempo straha oko turnira moći. Tada je bio svestan svoje pozicije glavnog aduta tima. Kao korisna karika, sebi daje za pravo te se uzdiže i pregovara sa devetim univerzumom. Sljedeća faza je kada na samom turniru moći Goku otključa Ultra Instinkt te shvata da ova tehnika parira i bogovima. To mu je dalo dalju motivaciju za napredak i san da može svima da bude nadređeni. Što je najčudnija scena, mada u mangi nije prikazana tako, udružuje snage sa Gokuom i izbacuju Jirena iz ringa. Po meni jedna odlična završnica, dva neprijatelja udruženim snagama spašavaju univerzum od uništenja. I sada kada smo pomislili da, to je to, Frieza sigurno promenio ćud, on je ipak i dalje lud. Nakon što ga je Whis vrati u život, Frieza upozorava da neće promeniti svoje zle namere. Samo, sad je oprezniji nego ikada. Izgubio se na neko vreme kako bi ojačao. U novim čapterima Frieza jednim udarcem sredi Gokua i Vegetu u svojim najjačim formama. Sada je taj prelomni trenutak kada Frieza ne nastavlja torturu mučenja ili čak likvidiranja, već ostavlja svoje bivše neprijatelje da pate kao što je i on patio, kopirajući Gokua sa Nameka, a verovatno će ih koristiti kao marionete jer i sam voli da diriguje. Njegova ideologija o besmrtnosti gubi originalnost jer bi bila, kako navodi, pravo mučenje. Friezin razvoj se definitivno primjećuje, kako uočava probleme i strahove, tako više napreduje, dok je u zoni komfora bio samo običan zlikovac bez šire slike o negativnim posljedicama po njega lično. Koliko se Goku i Frieza mrzeli, možda neki nisu primijetili, ali njih dvojice imaju isti san,
a to je biti najjači. Toliko za ovu temu. Ako imate neko pitanje u vezi ove teme ili predlog za sljedeću, napišite u komentar ili na mom Instagramu. Pogledajte moju Android igricu koja je u opisu klipa. Bacite like, sub i bit ću vam zahvalan do neba. Pozdrav!